ese koko ibihe u Rwanda rurimo bifitanye isano n'amateka y'ibyaranze igihugu cya Israel? Ibikorwa rero by'urwango byakorewe igihugu cya Israel mu mateka, nakubwira ko Israel yagize ibihe bikomeye by'urwango n'intambara byayigabweho kubera impamvu za politiki, idini n'ubutaka. Dore rero bimwe mu bihe byagiye bikomerera Israel. Ikiza ku mwanya wa mbere hari intambara yo mu 1948, intambara y'ubwigenge. Nyuma y'uko Israel ibonye ubwigenge ku itariki 14 Gicurasi mu 1948, ibihugu bitanu by'Abarabu by'abanya Egiputa, Jordani, Syria, Libani na Iraq byayigabyeho igitero kugira ngo bibe byakuraho leta ya Kiyahudi, ariko Israel yarwanye bikomeye cyane, iratsinda ndetse igaragaza ko yihagije nk'igihugu cyigenga kugeza na n'uyu munsi. Reka mbikore gutya mu buryo bwihuse mbabwire ku ntambara y'iminsi 6 yabaye mu 1967, aho mu kwezi kwa Kamena mu 1937 nyine ibihugu by'Abarabu byari byarashegeshe Israel mu bukungu no bya gisirikare, byarayiteye byarayizengereje. Ariko iyi ntambara nakubwira ko Israel yayitsinze mu minsi 6 gusa. Ifata ubutayu bwa Sinai muri Egiputa, ifata ubwa Jordani muri Syria, ifata ubutaka bwa Cisjordani na Gaza muri Egiputa. Ku mwanya wa gatatu rero haza intambara ya Yom Kippur yabaye mu 1973. Egiputa na Syria zagabye igitero kuri Israel mu minsi mikuru ya Yom Kippur. Uyu akaba ari umunsi wera w'Abayahudi, bikaba byarabaye nk'ibitungura Israel, ariko nyuma y'iminsi mikeya irabisubirana, bisoza inabatsinze. Iyi ntambara irayitsinda. Ntabwo izi ntambara ndi bugende nzisesengura mu buryo bwimbitse mu nzibabwireho birambuye, cyakoze ndaza kugaruka ku ntambara natangiriyeho ya mbere, ariyo ivuga ku ntambara y'ubwigenge yabaye mu 1948. Reka rero mbabwire ku mwanya wa 4 haza ibitero by'imitwe y'iterabwoba nka Hamas na Hezbollah, ndetse hakaza ku mwanya wa 5 intambara ya Gaza mu 2008, mu 2014, mu 2021, mu 2023. Ejo bundi murabyibuka Israel n'ubundi yari ihanganye na Gaza, ihanganye ni imitwe y'iterabwoba ku buryo navuga ko muri Palestina bitari biboroheye, ku buryo bwari bukomeye cyane, ndetse isi yose ifite impungenge yuko iri ryaba ryo tangiriro ry'intambara gatatu y'isi. Aha rero ku bitero by'imitwe y'iterabwoba nka Hamas na Hezbollah, Hamas n'indi mitwe y'iterabwoba y'Abanyapalestina yakomeje kugaba ibitero kuri Israel, cyane cyane ibiturutse muri Gaza. Hezbollah nayo ifashwa rero na Iran. Hamas rero yakomeje kurasa ibisasu kuri Israel, nayo ikitabara. Navuga rero ko urwego rw'intambara rwakomeje gucibwamo ibice, ariko rugaragaza uburyo Israel ihura n'urwango rukomeye ruturutse mu bihugu bitayishaka, kandi ari ibihugu by'abaturanyi bagombye kuba babanye neza. Muri izi ntambara mbabwiye zigera kuri 5 z'ingenzi zagabwe muri Israel, harimo n'ibitero by'imitwe y'iterabwoba. Mu nyemerere uyu munsi dufatikanye kurebera hamwe ku ntambara ya mbere nababwiyeho yo mu 1948, intambara y'ubwigenge. Ubundi dusimbuke mbabwire ku bijyanye n'imitwe nka Hamas na Hezbollah. Turaza gusoza twibaza ngo ese nta sano mubona hagati y'igihugu cya Israel n'igihugu cy'u Rwanda? Ribaye rero rihari, abantu n'ibihugu byikomye igihugu cy'u Rwanda, nababwira ngo nibashaka bitonde, kuko umujinya w'Imana ntibazabasha kurokoka. Ngewe ni John advisor nk'ibisanzwe, umujyanama kubazikeneye. Ibuka rero gukanda aho munsi ahanditse subscribe, nkwibutsa ko ibi biri mu nyungu zawe. Impamvu kanda subscribe ari ukugira ngo nidushyiraho video nk'ingiyi irimo inyigisho runaka, irimo amakuru ushaka ubusanzwe utazi, ubashe kuyibona ku buryo bworoshye. Wibuke gusangiza abandi video, amakuru aba bayakeneye abari benshi. Ndaje mu kanya turambure icyegeranyo cy'uyu munsi, cyangwa turambure inkuru z'uyu munsi.
Ikaze rero mwese abankurikiye, nk'uko twatangiye nababwiye ngo ese ibihe by'u Rwanda rurimo bifitanye isano n'amateka y'ibyaranze igihugu cya Israel. Ukurikije uko ubibona, ukurikije uko ubyitegereza, ukurikije uko ubyumva, wowe ubona isano u Rwanda rwari rufitanye na Israel ari irihe? Reka nkubwire ko intambara yo mu 1948, intambara y'ubwigenge, intambara ya Israel yabaye hagati y'1947 kugeza mu 1949, intambara yamaze igihe cy'imyaka 2 gusa ikabirarangiye nyuma yuko umuryango w'abibumbye UN wemeye umugambi wo kugabanya Palestina mo ibice bibiri, igice cy'abayahudi n'igice cy'abanyapalestina. Iyo ntambara yatangiye ku itariki 30 Ugushyingo mu 1947, ariko nakubwira ko iyi ntambara yaje gufatwa nk'intambara y'ubwigenge kuva ku itariki 14 Gicurasi mu 1948, ari nabwo Israel yatangazaga ubwigenge, irangizwa ku mugaragaro ku itariki 10 Werurwe mu 1949 nyuma y'amasezerano y'amahoro. Reka nkubwire ibihugu n'abantu bagize uruhare muri intambara. Ku ruhande rwa Israel hari umugabo utangaje cyane, umugabo ukomeye, David Ben Gurion, yari minisitiri w'intebe wa mbere wa Israel, akaba n'umuyobozi mukuru w'intambara ku ruhande rwa Israel. Icyo gihe wari uyoboye, urumva yuko ntago byari mworoheye, ariko yaje kubisohokamo neza, ndetse Israel ayigira icyo iri cy'uyu munsi. Ku mwanya wa kabiri haza umugabo witwa Yigal Elon, umwe rero mu bayobozi b'ingabo zitwa Ghana, yanagize uruhare mu gufata ubutayu bwa Nigeri. Ku mwanya wa gatatu haza uwitwa Yitzhak Rabin, uyu yabaye umuyobozi w'ingabo za Palmach, ingabo zari zifite uruhare rukomeye cyane mu kurinda Israel. Reka rero nkubwire ku mwanya wa kane haza uwitwa Mush Dayan, umwe mu basirikare bakomeye ba Israel, yaje no kwicwa, yaje no kumenyekana cyane muri politiki nyuma y'iyi ntambara. Ku mwanya wa gatanu hakaza uwitwa Golda Meir, yari umwe mu bayobozi b'ingenzi ba Israel, ndetse yagerageje no kuganira n'abakuru b'ibihugu by'Abarabu mbere yuko iyi ntambara itangira, ariko birananirana. Ku ruhande rw'igihugu rero cy'Abarabu, cyangwa ku ruhande rw'ibihugu by'Abarabu, haza ku mwanya wa mbere uwitwa Abdallah wa mbere wa Jordani, umwami wa Jordani. Nyine ingabo ze zinjiye mu ntambara kandi zafashe agace ka Cisjordani na Jerusalem y'iburasirazuba. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga uwitwa Farouk wa Misiri, umwami w'Abanyamisiri. Igihugu cye rero cyohereje ingabo nyinshi cyane ku rugamba. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Shukur al-Kwal, uwari perezida wa Syria icyo gihe, akaba rero yarategetse anemeza ko hategurwa igitero kuri Israel. Ku mwanya wa kane hari Al-Said, minisitiri w'intebe wa Iraq, nawe wari ushyigikiye ibitero by'ibihugu by'Abarabu ku gihugu cya Israel. Bivuga ngo ibi bihugu rero by'Abarabu nta na rimwe byigeze bibaho byifuza ko Israel yagira amahoro, nta nubwo byigeze na rimwe byiyumvamo ko Israel yagombye kuba igihugu gifite ubwigenge cyangwa gifite abaturage bacyo bagomba gukora ibintu uko babishaka. Imibare rero y'abaturage baguye muri intambara, wakwibaza ngo byari bimeze gute, byari bihagaze gute? Twumva hirya no hino mu ntambara ziri kuba, cyane cyane zo mu karere, tukumva ngo abantu aba naba bapfuye. Reka nkubwire iyi ntambara ya Israel n'ibihugu by'Abarabu. Ku ruhande rwa Israel haguye abasirikare basaga 6,373. Aba rero bakaba bangana na 1% by'abaturage bose bari batuye Israel muri icyo gihe. Israel rero nakubwira ko muri kiriya gihe mu myaka y'1947 kugeza mu 1949 yari ituwe n'abaturage 666. Ubwo rero bavuze rero 1%, nawe urabyumva naho ngaho mu 6,000 mu 7,000. Ku ruhande rero rw'ibihugu by'Abarabu haguye abasirikare bagera ku 15,000, abaturage b'abasivili hakaba harishwe imibare itandukanye, igaragara ko Abanyapalestina bagera ku 15,000 bishwe, ndetse abandi bagakurwa mu byabo. Impunzi z'Abanyapalestina hafi 700,000 bavuye mu byabo, iyo mibare yagiye igaragazwa. Naho ibihumbi by'Abayahudi hafi 850 nibo babashije kuva mu bihugu by'Abarabu nyuma y'intambara. Nkikubwira rero kuri intambara yo guharanira ubwigenge bw'igihugu cya Israel, reka nkubwire amasaha, nkubwire n'amatariki y'ingenzi yagiye yibandwaho muri intambara.
ku itariki 29 Ugushyingo mu 1947 umuryango w'abibumbye wemeye umugambi wo kugabanya Palestina mo ibice bibiri. Ku itariki 30 Ugushyingo 1947 nibwo intambara yatangiye, abayahudi n'abanyapalestina batangira kurwana. Ku itariki 14 Gicurasi mu 1948 aha nibwo Israeli yatangaje ubwigenge. David Ben Gurion nibwo yatangajwe nk'umuyobozi w'igihugu cya Israel. Ku itariki rero 15 Gicurasi mu 1948 ibihugu by'Abarabu, Egiputa, Jordani, Syria, Iraq na Libani nibwo byagabye igitero kuri Israel. Nakubwira yuko Kamena Nyakanga mu 1948 Israel nibwo yatsinze ibi bihugu by'Abarabu yigarurira imijyi nka Lod na Lemri. Ku mwanya wa gatandatu itariki 27 Ukuboza mu 1948 nibwo ingabo za Israel zarwanaga intambara ikomeye irafa muri Gaza. Ku itariki rero 10 Werurwe mu 1949 Israel igirana na buri gihugu cy'Abarabu cyayirwanyije. Nibwo intambara yarangiye. Nyuma y'amasezerano y'amahoro Israel yabashije kugirana na buri gihugu cyose cy'Abarabu cyayirwanyije muri intambara. Iyi ntambara niyo yashinze urufatiro rwa leta ya Israel nk'igihugu cyigenga, ariko inatuma hakomeza kubaho umwuka mubi hagati ya Israel n'ibihugu by'Abarabu. Nakubwira rero nk'uko bamwe mu bizi uhereye muri icyo gihe cya kera na n'ubu nta rukundo ruri hagati ya Israel n'ibihugu by'Abarabu ari byo bihugu by'abaturanyi. Niba wowe unkurikiye usobanukiwe amateka y'igihugu cy'u Rwanda utivunnye uhere mu 1994 n'imyaka yagikurikiraho, ubundi ukore comparison cyangwa icyo twita igereranya. Reka rero n'ubundi nkomeze mbabwira cyangwa mbanyuriramo kubijyanye n'imitwe y'iterabwoba mu gihugu cya Israel. Ibitero by'imitwe y'iterabwoba nka Hamas na Hezbollah. Ku mwanya wa mbere inkomoko ya Hamas na Hezbollah ubundi ni iyihe, byatangiye ryari, byaje gute? Reka nkubwire kuri Hamas. Hamas yashinzwe mu 1947 muri Gaza nk'ishami ry'abitwa Muslim Brotherhood mu rurimi rwumvikana abavandimwe b'Abayisilamu. Intego rero yayo ni ugukuraho igihugu cya Israel no gushyiraho leta ya Islam ku butaka bwose bwa Palestina. Kuri Hezbollah nakubwira ko yashinzwe mu 1982 muri Libani ifashwa na Irani na Syria. Intego zayo ni ukurwanya Israel no gutegeka Libani nk'umutwe wa Kisilamu ushyigikiye igihugu cya Irani. Wakwibaza ngo impamvu zagaragajwe z'ibitero bagaba kuri Israel ni izihe? Reka nkubwire ku mwanya wa mbere haza ko batemera Israel nk'igihugu. Hamas n'indi mitwe myinshi y'Abarabu ntibemera ko Israel ifite uburenganzira bwo kubaho cyangwa kuyigenga. Intambara ku butaka bwa Palestina. Hamas ivuga ko Gaza, Cisjordani na Yerusalemu bikwiye kuba muri leta ya Palestina. Hezbollah nayo ivuga ko Israel ifite ubutaka bwa Libani buzwi nka Shebafama. Ku mwanya wa gatatu haza Revenge n'ikitwa Resistance. Iyi ni imitwe ivuga ko irwanya ukwigarurira kw'Abayahudi no guhindura Palestina igihugu cy'Abayahudi. Ku mwanya wa kane tuhasanga ubufasha bukomeye cyane, ubufasha bwa Irani na Syria. Umutwe uzwi nka Hezbollah ikura inkunga muri Irani ikoresha mu gisirikare cyayo mu guhangana na Israel. Hamas nayo ifashwa na Irani, hakazamo Yemen, hakazamo na Qatar. Ibyo ni ibihugu bitera inkunga. Ku mwanya wa gatanu hazamo gusaba ubwigenge bwa Palestina. Hamas ivuga ko kurwanya Israel ari uburyo bwo kurwanira ubwigenge bw'Abanyapalestina. Ibi ntago nahamya karukuri. Ibitero rero bikomeye by'iterabwoba Hamas na Hezbollah bagabye kuri Israel. Intambara yo mu 2006 Hezbollah yagabye igitero gikomeye kuri Israel isiga igisirikare cya Israel kirwanira muri Libani. Aha mbibutsa ko Israel ari igihugu gitoya. Barakubwira bati nta mwanya dufite, nta n'ubutaka dufite bwo kurwaniraho. Intambara rero uzasanga kenshi Israel itera intambwe ya mbere mukayirwanira mu gihugu cyanyu mwebwe mushoje intambara. Aha mbigarutseho ngira ngo namwe Abanyarwanda iyi mvugo mumaze kuyimenyera.
u Rwanda ruratera ntago ruterwa. Reka mbabwire ku bisasu bya rokete mu 2008, 2014, 2021, mu 2023. Hamas imaze imyaka irasa ibisasu by'ubumara rokete ku mijyi ya Isiraheli nayo ntitinzamo igahita yisubiza. Hakaba ibitero bya Hamas cyane cyane icyo ku itariki 7 Ukwakira mu 2023, mwese murakibuka. Iki nicyo gitero kinini cyane Hamas yagabye kuri Israel, yica abasivili barenga 1200, ifata ingwateho abasaga 250. ubu buryo Israel yabasubije murabizi, murabyibuka. Habuze gatoya ngo Gaza ihindura umuyonga. Wakwibaza uko Israel ikomeje kwitwara mu bibazo nk'ibi. Israel igaba ibitero kuri Gaza mu gihe gusa Hamas iyitangiye cyangwa mu gihe iyirasheho ibisasu. Yafatiye Gaza ibihano bikomeye cyane, ibi birazwi, bikagabanya ubucuruzi ndetse n'amashanyarazi arabura muri uyu mujyi wa Gaza. Isi yose yarasakuje ivuga amagambo menshi cyane, umuryango w'abibumbye urahaguruka, induru ziravuga hirya no hino. Ariko wakwibaza ngo byahinduye iki? Ntacyo. Byose murabizi yuko byaje kurangizwa n'ubwumvikane, ndetse buri ruhande rwubahiriza ibirureba. Ubagahenge murabizi karahari. Kuva mu mwaka w'2000 nibwo Israel yakajije umutekano ukomeye cyane hakoreshejwe Iron Dome, ubwirinzi bwo mu kirere murabuzi bukomeye cyane ku rwego ruri hejuru. Mbibutsa yuko igihugu cy'u Rwanda cyagaragaje mu minsi ishize yuko kiri gukoresha nacyo ubwirinzi nk'ubu ngubu bwa Iron Dome. Mbibutsa yuko mu bihugu bya Afurika, mu bihugu bikomeye, mu bihugu bifatika, igihugu cy'u Rwanda uyu munsi wa none aricyo kizwiho kuba kiri gukoresha ubu bwirinzi bwo mu kirere, Iron Dome. Kugeza uyu munsi rero wa none, Hamas na Hezbollah bagiye bagaba ibitero kuri Israel kuko banga kubana nayo, ndetse bagashaka kuyikuraho ku isi, bakayisiba ikarita y'isi. Israel nayo ikoresha uburyo bwose kugira ngo yirwaneho, habamo gusenga ndetse igakoresha n'imbaraga z'intambara. Nizere ko rero nyuma y'aya makuru y'incamake maze kubagezaho, ubu twagaruka tugahanga amaso hano iwacu mu Rwanda, twibaze tuti ese iyi mibereho n'igihugu na bene igihugu ba Israel ntibihuye n'ibiri kwa mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi wa none? Reka twikomereze uruhare n'amateka n'umuco w'ubwoko cyangwa amacakubiri nk'uko Israel yahuye ndetse ikomeje guhura n'urwango rukomeye ruturutse ku kutavuga rumwe kw'amadini n'amateka. U Rwanda narwo rwagiye rugirwaho ingaruka n'ivangura rishingiye ku moko, ryagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi sindi ubitindeho kuko ni inkuru izwi cyane. Ku mwanya wa kabiri ndi kukubwira ibintu by'ingenzi igihugu cya Israel gihuriyeho n'u Rwanda. Nk'uko imitwe nka Hamas igaba ibitero kuri Israel, mu Rwanda naho hagiye hagaragara imitwe yitwaje intwaro nka FDLR na FLN yagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Iyi mitwe yose yagiye igerageza kenshi guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ariko birabananira. Ku mwanya wa gatatu hari ukwihagararaho kw'ibi bihugu byombi. Israel yagiye ihagarara mu ntambara nyinshi, ikarinda ubusugire bwayo. Mu Rwanda naho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zarahagurutse zikomeza gusigasira amahoro n'umutekano, harimo no guhagarika abashaka gusenya igihugu no gukomeza kwica abaturage b'u Rwanda. Ngira ngo ibitero by'abacengezi ubu byabaye amateka. Ku mwanya wa kane hari ikintu gikomeye cyane, ubwiyunge no kugerageza kubana nabo bose bakurwanya amahoro. Nubwo Israel yahuye n'urwango rwinshi, yateye intambwe ikomeye cyane yo gukorana n'amahanga nk'uko yagiranye amasezerano na Egiputa na Jordani. Mu Rwanda naho hashyizwe imbere ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi ngira ngo mwese murabizi. Gacaca murayibuka, abantu bamwe bakoze ibyaha bisha abantu basaba imbabazi barababarirwa, ndetse n'abahawe ibihano uba benshi barabirangije. Ubu ngubu Abanyarwanda babaye umwe, bashishikajwe gusa no guteza imbere igihugu cyabo cy'u Rwanda. Iyi ngiyi ni intwari ikomeye cyane ya Israel. Buri gihe ibihugu byabaga byayiteye ndetse ikabyishyura ikanabitsinda, intambara byatangije ikazitsinda, byasozwaga nuko habayeho ubwiyunge. Ku mwanya wa gatanu
hari ubushishozi mu kurinda umutekano w'igihugu. Israel ikoresha ikoranabuhanga rikomeye mu kurinda abaturage bayo kandi ntijya yihanganira iterabwoba habe na gatoya. Mu Rwanda naho ubu hakoreshwa uburyo bugezweho bwo kurinda umutekano ndetse n'abashaka guhungabanya amahoro bagakumirwa hakiri kare. Ngira ngo ibi byabaye nabyo amateka. Byaragaragaye umunsi ishize ubwo igihugu cya Kongo cyageragezaga kurasa ibisasu biremereye cyane ku butaka bw'u Rwanda. Byose byasamiwe mu kirere bihindurwa ivu, bihinduka ibicu nk'ibindi byose. Nk'uko rero mpora mbibabwira, igihe kirahenda, ari nayo mpamvu mbashimira umwanya mufata mugakurikira ibyo mba nabateguriye. Uyu munsi reka nsoze mbabwira ko amateka y'intambara no guhangana kwa Israel yagiye agaragaza ko igihugu gifasha umwanzuro wo kwihagararaho, cyubaka ubushobozi, kikagira umutekano ukomeye n'icyizere mu baturage, kikaba rero iki gihugu n'abaturage bacyo bashobora kuba barenga ibihe bibi bigeze kunyuramo. Ibyo ni nabyo u Rwanda rwakoze, rushyira imbere iterambere, ubumwe n'umutekano. Abanyarwanda nimukomere, mbibutsa ko igihugu cy'u Rwanda gifitanye isezerano n'Imana. Abasenga musenge mudafite ubwoba bw'ahazaza, kuko ibyo yakoze murabizi izakora n'ibindi. Imana y'Abanyaburayi niyo Mana y'Abanyamerika, niyo Mana y'Abanyaziya, niyo Mana y'Abanyafurika. Imana ibera hose icyarimwe, nta ntambara yadutera ubwoba. Ndagushimira we wabashije kunkurikira, nkwisabira kujya muri comment ukadusangiza uko wakiriye iki cyegeranyo cyangwa iki kiganiro. Ni John Advisor nk'ibisanzwe. Nimba iyi video yagufashije uyisangiza abandi, kandi nakwibutsa ko umurimo ari mugari. Ubutaha nzabaramburira amateka ya Israel n'uburyo Imana yagiye barinda mu ntambara ikabatsindira abanzi babo. Naho ubutaha.